Lijep pozdrav svima, dobrodošli na kanal Zlatna kuhinja. Danas ćemo praviti buhtle sa pekmezom od višanja. Od sastojaka bit će nam potrebno 200 g otopljenog maslaca, 1 supena kašika suhog kvasca, 5 žumanjaka, 2 bjelanjka, 370 g brašna tip 400 ili 500, 150 ml mlijeka, malo soli, malo šećera, korica od 1 limuna i pekmez. Idemo praviti buhtle. Prvo što smo uradili, kvasac, šećer, sol i mlako, mlijeko, sve smo fino izmiješali. Sad ćemo ostaviti sa strane da se kvasac aktivira, a u međuvremenu ćemo umiksati 5 znači žumanjaka i 2 bjelanjka. Sad dodajemo otopljeni maslac. I to ćemo lagano izmiksati. Dodat ćemo izribanu koricu od 1 limuna. Evo vidite, dok smo mi izmiksali jaja, kvasac se već aktivirao. Sad ćemo ga dodati. Toplo je napolju, zato se brzo ovako aktivirao. Šećer nam ne ide u ove buhtle, zato što je pekmez sladak. Sad ćemo dodati brašno. Malo pa ćemo izmiksati. Nećemo više sa mikserom. Dodajemo preostalo brašno. Sad ćemo sve fino izmiješati. Evo vidite kako tijesto treba da izgleda. Ne smije biti ni pretvrdo ni premekano. Sad ćemo ga ostaviti pola sata do 45 minuta da se udvostruči. Kad se udvostruči, onda mu idemo raditi daljnji postupak. Stavite prozirnu foliju da se ne bi korica napravila. Sad ide tijesto na odmaranje. Evo vidite kako se tijesto fino udvostručilo. Malo ćemo posuti brašna. Kako korica od limuna fino miriše. Nemojte puno na brašnu, samo tek toliko da se tijesto ne zalijepi.
Sad ćemo razviti na nekih pola centimetra. Vidite kako je tijesto fino. Tijesto ćemo izrezati na kockice. Ja ću 7 cm sa 7. A vi ako volite veće možete na više centimetara. Meni nekako 7 sa 7 baš budu fino taman. Sad ćemo izrezati, tu vam je ovako 4 prsta. Isto tako ćemo izrezati kockice. Ma ne mora to biti u bocu, svaka ista. Ove su vam buhle jako fine. Vidite kako ih je jednostavno napraviti. Ja sam se odlučila za džem od višanja, pekmez džem kako god hoćete. Ovo je moj pekmez što sam ja pravila ove godine. Sad ćemo na svaku buhtu staviti ovako džem. I samo ćemo ovako prevrnuti. I redamo tepsiju. Vidite kako fino izgledaju. Sad ćemo ih premazati odmah sa maslacem. I pustiti ih da nadolaze nekih pola sata, a u međuvremenu uključit ćemo rernu na 250 i dok ih stavimo odmah treba smanjiti na 180 i ukupno peći nekih pola sata. A vi možete puniti i eurokremom, makom, orahom, s čim god želite. Ja nekako najviše volim višnju, ona mi je nekako baš fina. I budu dovoljno slatke, iako nismo u tijesto stavljali šećer, nema potrebe. Evo, buhtle su gotove, pekla sam ih tačno 25 minuta. Vanilin šećer sam dodala ovdje u mljeveni šećer i sad ćemo ih samo lagano ovako malo posuti. I to je to. Buhtle su jako fine, ukusne. Probajte napraviti, nećete se pokajati, vjerujte mi. Baš su ukusne. Želim da vam se zahvalim na velikom broju što me pratite. Hvala vam puno. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj video.
čuvajte se, želim vam svako dobro, do sljedećeg videa, ćao.